Ni wirigiro bwakwa nwithirite rina ntuku injega narua Jumatano na kimonimoni ijekene ya Christmas Eve kana ugoro bwa kwidukira ntuku yongwa ya thigunko ya Christmas uciaro kwa monokia Jesu Kristo iri tariki 24 mweri juju wa 12 nio December mwaka juju wa 2025 bita wakabwe mutharimi kangucogeria nkatho mwanya ni bwega muno nonto bugitana mbere kutugwata mbaru metha ya Meru TV nonto bakubwa kurumirira witania batu ikinya kuma mweri jwa mbere mwanka thaiga tukumilikilia mwaka juju wa 2025 amu watuthura na tatuika twi amu nyombe nteto iri negweta katetune kamero kuma kireni kiriwe. Thank you very much narua tukomanganitie mantu nkutho mantu kathumba amu tukathira rithoretu rikianganga maturene gutegera ni jari kwandiki betu bamteto bandite tiri bakimurika gutigira jara jakuma maturene ni jakamurikwa muno katetune ka mero ende kuma kirimetha ya nteto kiriwe Merry Christmas twambiririe na mantu yegi okaria muno egitenere ria mambura jathi gonko akiaria OCBD wa Northimenti Bruce Chalo netete na mbere kulikithiria akariba mero ati kukathira kuri na okaria bokongana na mabisa ba okaria ni bairutaniritie kumatia okaria kenda akari bamero baithira bagita na mbere na shughuli ciao cia mambura jathi gonko ya guciarwa kwa Kristo niyo Krismasi utabure mwandiki wetu wa nteto mutuki wa Kiambi agutariria OCPD wa Northimenti Bruce Chalo ugite rwangirwa korane rubibanganitie bwa kung'ana kagitene gaka mambura jathi gonku kuona ageni na kinya kariba gutonya mutindo na makutano bare na ukaria bwa kung'ana. We, the police, have put measures in place to make sure that as people go about their festive activities, they are safe and secure. We have actually drawn an operation plan extending from which has been effected actually from 18th and will go all the way to 10th January, subject for review in case of need. We have also operationalized a command center which will be manned 24/7 by officers, and we have what we call orderly officers who will be manning, and the sub-county police commander and the AP commander, the sub-county DCI officer will all be monitoring that. Besides that, there are increased patrols. We have beefed up. As you may understand, we have recorded all officers who were on leave and off duties. So there will be a lot of police presence, both in uniform and in civic dress. We have also heightened our intelligence gathering. Chalo amwe na bobo na rombete mwingi kukwatana na borisi nekenda kubamithia makarika maturene akirita mukana kireba kuthugane no barete wagagia bwa ukaria. I've mapped out areas we consider to be key or notorious. Particularly, you know, we have some informal settlement around the town. We have mapped out for heightened or to beef up security in such areas. Of course, our patrols will be guided by such intelligence. I want to call upon the members of public to move around, to be free, because their security is guaranteed. And I also want to warn those people who may want to take advantage of the festive season and involve in activities of lawlessness. We'll catch up with them and they'll be dealt with as per the law. Otherwise, we are good to go, and we welcome all those people who want to enjoy the festive season in Meru. They are most welcomed and they are safe. And we have also mapped out some strategies to deal with traffic. It is understood that
we always have some gridlock around these areas. But we are blowing upon motorists that, first of all, to test, to avoid being or to avoid driving when they are drunk. Let us abide by the highway code, and let us even respect other road users. Pedestrians also, they are expected to also observe the road indecency. You know, Meru is expected to be the next city, and we are very happy to welcome visitors. And actually, on the onset, I want to take this moment on behalf of my officers to wish all those visitors and all those people who are residing in Meru a happy Christmas and thereafter a prosperous New Year 2026. Thank you. Kiripotera Meru TV kuma gicigo bunge kia North Imenti, Mbeita Mutugi wa Kiambi. Kakitino kau akiruta ntumiri yake ya Thigonko, Speaker wa County Assembly ya Meru Solomon Budi na shumiritie ninge koria aitithia bodaboda na ngari amwe atumiri barabara kwithira barina uimenyeri na kumenyera barabarene iri njira ya gutigira kutina kuongeleka kwa mitino ya barabara igiteneri remambura ja Thigonko. Jeff Wagituma na ripotie. Nawe Solomon Ayubu Bundi uria kinya ni speaker wa mbunge ya kaunti ya Meru akiaria na andiki ba nteto kiri gicigo mbunge ga Central Imenti nenderete akariba gicigo mbunge giki Thigonko njega o amwe na Kenya na kuboria bethere bagikungwira Thigonko ije uria kubaterie na kinya kuria mandereba ni bethere bakimenyera endo bao kagita karia bethirite bagikamatwa na ngari ankwenda kwendera antu betu ba Central Imenti na Meru yetu yonthe na Kenya yetu yonthe Thigonko nthongi ya tariki 25 na mwaka jo mweru jo muthongi jo 2026 na nkibera atinya tukira Thigonko tumenyere tuje ati twana tu tugacoka cukuru January tutikare Thigonko tujanire na fees yanji kucokia na cukuru January na kumenyera family cietu na nyaba bakarabira binge bale penye ya kidogo nonto ngari ni nyinge njirene manto ja maingi nikenda family cietu chithwa chirithiria after Christmas na after mwaka jora jukathiria tariki 31 akiaria chiegie kithomo Solomon Ayubu Bundi na rombete urumwe na ngwataniro gatigati ga aciari na thirikari nikenda na nabo baragererwo kirasi kia grade 9 bakethera bagita kirasi kia grade 10 gutena mikuchanio hii minene na mbere aciari betu anana betu barabetete grade 10 barabathitikirio kia grade 9 ndenda tugwatana muno na thirikari nikenda twithirwa twina gutonya na kwa mwaka jwa kenda na jwa 10 thwa jwa tene nontu yentu gikieru kana ikithomo gikieru kira antu betu takiona kaendene Kenya nikenda kiumba kwithirwa ki success kana kithirwa kiumba tonya na utina thina iri kukaneri engi kwa ankuromba aciari na betu twatugwatana na thirikari na Ministry of Education na timu yonthe nikenda tumba kukinyariria na babetete mwaka juju wa grade 10 na njira yagirite na still tuthatuiati nobo tutegete rujo ni aria kirikiria mutongeria uju oritie kinya thirikari kugwata njara arimu nabo bethirite bagitanwa mantu ja kithomo gikieru giki kia CBE na kuboria kinya bagatiga arimu bethirite bagitana cukuru cia ntu kiumbe ke kwou ndiromba kiria aciari betu tumba go package yana baba nikenda bomba gwita skuru na njira ciagirite na nkira arimu betu nabo bethure prepared ku receive na baba na still nyoba ciatire kuthithia courses ira bakuithia njeru nikenda bomba chumba gwita na kithomo giki gikieru kira kijite nontu tiguchinja kithomo akiki guchinjwa ndi na umati inyari moi batko abetrainwa mantu nja Meru uraba kando that grade 10 yewe jite njeru nikenda bomba gwitania nayo
na njira ria yagirite na nkiromba thirikari nya skuru ingi cia private cionthe inkwenda kuromba ciomba gutonyera thirikari ensure ati inyari mubara ba skuru cia private nyabo bakomba gwita retraining ira yari mubara nikenda bomba kupokea ana betu na baita na njira yagirite. Nkiripotera Meru TV mbita Jeff Wagitumam. Kagitino kau akiaria uri mwerekerie kana murungamiri munene wa NCIC Daktari Mutegi Igete na uritie asiasa koniya mwanki johagi siasa ningi kunjia ntomeri ya there muno igiteneri ria mambura ja Thigonko akimeneria ninge kotharekera asiasa baraba guthie na mbere siasa cia mpatho cia rumena na irumi muno nyakagiteneka ka mambura ja Thigonko ngirugi akioria akari kuma dena odena gonto kwa mukira mirandi ya witi na mbere kumanya kiri atongerie bari na moni na bo nkurani ni riboti ya mwandiko wetu Anteto kuma Tharaka Ndegera Waiguna. Ndagitari Mutegi Igete murugamiri munene wa nkiama ya NCIC ndeni ya kamite ya nthiguru iria chugurikagira mantu mathiri na ngwataniro kiri migongo yonthe ndaitete mbeto kiri atongoria muno siasa gutigeri bakwendereithia siasa iri na thiri na itari na andu akana mpatho siasa ndibera tiri siasa iciya na ikathi no lakini Meru kana Kenya bakendero karani amwe tene na tene so menya tukareta siasa cia mpatho na tukareta siasa cia kwathurana antu na tukareta siasa cia gutima maendeleo maura kama maendeleo magitwa kwa makuru maruthwe ringi no ithurwe muntu raya na maendeleo mara mundu waku kana muntu raya na maendeleo mara tiko agu support murengo ni siasa no lakini maendeleo ima mwingi ria twaka barabara ria twareta ruji ria twareta stima ria twareta cukuru iro kana murandi ura no mwingi ti murandi wa muntu kuruthagwa so uri mwana siasa menya uya gukuthungira murandi no uri kura nuntu bwa utaretwe muntu murengo waku ka utaretwe muntu ra gu support apana wananchi baba iba kwenda gutumikirwa ni atongoria bonthe kuma president mwanka MCA so president areta mirandi yake tumeambirie bwega MCA nya wareta mirandi yake tumeambirie bwega na kana na baba ange baba kurite theni mugongo muntu no athia kuona na kuigwa kwenda kurutha murandi fulani murandi ura uretwo me atubinga murandi ura nundu murandi ura itethia mwananchi utakumaka mwiri wake takumaka no arutero riku Boboi kumana na makareka mara maithiretwo magikonjerwo guntu mwanya ga nthiguruni akiromba Kenya kwebanira na makareka tamama watu onete migongo erengi na Nairobi na kwa kungi nuthiretwo kwina kuumira wa ikundi bia ndoa ira tuweta organized criminal gangs ira antu ba siasa bautumira twaya kuromba area yetu itikethirwe na antu bagutumira ikundi ta bibi kuya kubeta kuthukagia micemano ya bangi kwaragana mucemano wenderete ukagwa kwa antu baje kugerana itina maiga so turuga siasa icio thuretie siasa cia mauntu mama kuringithia Meru kama Kenya wewe mandu mabara twarire barabara wewe mandu maruji twarire ruji wewe mandu ma stima twarire stima miao yakwaria mturonge no mwiriga muna mturonge no mukube ndonge no muraya mturonge anga no mwiriga orota twendaga twaririe mantu mama makwira Tharaka Meru Mount Kenya East Mount Kenya mbere agakiuga bota nkiama ya NCIC iba kuwatania na gutirira mirandi ira thirikari kunyagia nthiguruni twe NCIC mirandi yonthe thirikari kureta either ya national government kana ya county government to support na itukumiunga mukono nuntu bwambi mirandi ira ni kwa address nyamu itawa opportunities na ni gutima mu Kenya arare omba kuwata aki yake aki ya kuthibu na arakwenda kuthi aki ya kuringa thimu aki ya kurutha biashara aki ya kuona wira mirandi yonthe niyo mantu mara ichurikagira mama Mothia Ndagitari Mutegi Igete akendera antu bonthe Thigonko mbega na mwanka wa imbio gujuri tharimo Meru athikire betu bonthe bantu ara bari na Kenya bonthe nkwenda kuba wish Merry Christmas and a prosperous New Year 2026. Kumenya kila mtu narari na mibango yake, narari na mawirigiro mwanya mawirigiro mao matakinya mangi makinyire mara makinyire tugacokere murugu nkatho na mama matakinya namo twigire mwathani mwankora uyitwa 2026 akathi utuinganirie mantu mara nuntu ibwa tura turi a Kristo twa twitwa kana Kenya na thiri
kana Meru tubate ukara na thiri na nyankuruki gukara na gwitio ki Murungu na nyambura tikara ajabo gaba twirigirite lakini tuye Murungu no agatema antu bake bona bya kuria na bya kunywa kwa mwathano no wetu kende ocho kwirigira kuma torema wande marimante gechigo munga kadara kankiripotera Meru TV rieto kambeta ndagara waiguna inyegiteneri ria mamburaja thigonko asiasa ni asiasa na bakaruta matemo ya gisiasa inya bakiruta ntomeri ya thigonko akiaria Edwin Kiongozi ore musiasa kuma Meru na rutete ntomeri eke ya thigonko ningi gwitana mbere kuria akari kuma Dena Odena amyangatene mugongo jwa Meru gwitana mbere kugwata mbaru ningi kuyika kiama kia Nopeo akiwa ni kiama kia Meru akigatetheria Meru kwithira igikuthira keki ya kinthiguro ni riboti ya MC Mwitonga. Mutongeria uria wijikeneja Edwin Kiongozi nombete kwithirwa akiendera antu thigonko enjaga igitenere na nkuruki neje na mataro ya uria antu babwite kwithirwa bagitonya kia mene kia Nopeo nikenda bakomboka la bwega ngukethia Meru bonthe kuma thuchi monkanto Nyeri na Kenya yonthe aria Thiri FM ithikairwa aria Meru TV onawa na nchoke mbuici Meru betu a Merry Christmas and a Happy New Year mbere mwaka juu twijite ni mwaka twitite kuringa siasa na mwaka Murungu atutharima muno ende antu betu joranda abwirire twithire twikia mene batu twethira tutekia mene kimwe gia siasa ninkuromba antu betu ba Meru ndona nyanga bana mutuma ntu ithinkia eke UNDA bange be matukana twina kiama Meru aja tubati kugira kiama kiu gintu kira kiorire na bamithikari nturi gwita kire William Ruto na twimu supporter batena kiama na ina na umetheka matuke DCP te ao no nto no epaterinda kintu kira ngoromba Meru na siasa wenzangu ito tonyege kiama kia Nopeo na tukoria paterinda no ntuike mu Meru tweja nezima Meru na tuthire rurivo twake kiama kimwe gia siasa kira gigatuma batue tugairwa the national cake no nto twetana biama byaitha tugakandamishwa na mwene kiama kiu akathithia uria kwenda kwa ukiria Meru na antu betu baba igwa mugambo jo kiama giki kia Nopeo ito tonyege kiama ki tugamba etweku tonyege kiama giki tutwe ma MCA ma MP ngabana kila mtu na bunyabo alaka kiama kiki karongeka monka ngabana gikarongeka ma MP na bukaro wake ule gikarongeka ngabana bugaki opinga ngabana yoyote kana MP kana MCA kana senator ikiama kia Meru na ikyo kiama kira tutigeria mbasi ni etere PNU tejetie Meru lakini netongere tu Meru kiama kia Nopeo ikyo kina brand ya Meru kwa nkoromba antu beto ba Meru tokiuga ape niyo iya asiasa na Meru bonde to support kiama kia Nopeo nekenda 2027 tokeda to no rome bwa kuringa igale kauma roje tukomba okunda kenda tomba kugairo ite kenda tomba kuona ma minister kenda tomba kuona resources nyingi ndene ya Meru kila getomete Western na Nyanza batetheka kuja kwithira ODM ire aria no na biama bia watengura bakethiribo bakonenkro barabara ira nene ibo bakuona maendeleo ya maingi kibatu no nto batu anto ba Mount Kenya na Mount Kenya East twatwero tumairwa batwe twekanya makala gakugwithira tiri lakini na ndi anto betu itwethire twena kiama gietu gia gisiasa kira tukomba kureta Meru bonthe amwe antu ba Mount Kenya East na West amwe twethire tukiaraia no nto twaria ni atariritie kiama ni kiriku kiria antu babwirite kwithirwo bagitonya Nopeo ikathikirwa twaria tukera wikiama kia Nopeo gikwaria William Ruto aria UNDA kagwetwa Raila arathithitwe ni ODM muntu gwetwa Musalia Mudavadi ni speaker na kiama gitije kia Meru na Mount Kenya kwou batu antu betu itubromba butonya gikiama kia Nopeo na paterinda okia Mheshimiwa Mpuru Abure mungwana na into murume no ntunaciumiretie kwithira athithitie kiama na muchore William Ruto na kithole kindiki araya kubunja kiama kiu arauga Nopeo ni Meru ararega kugwatwo ni tanuka na tamaa ya kwendia kiama kwa kiama kia Nopeo itukuromba Meru tugisupporti kira kina paterinda gwetwa Mheshimiwa Mpuru Abure no ntoito muthikaira ground no bo mura irampe muone ni wendo na gusupport kiama kia Nopeo kithiria ni acokeretie andu bawe baria bakwaria miario tibugi mbigetu antu bawe inge bakiwa naibu rais
najetwe yenda kwira antu bare antu beto bage siasa bara bakwenesa ujumbe borongo eti deputy president najetwe deputy president yonimbirigite kwaria nwecho na ako imara deputy president ye sawa gento kira kireo ni musimu tulejwa thigonko na anto iba noki na family ciao ko tutumba kuga amburo kirira za nogoro Ntena jange ni jaunda kia kuthirwa nkiona na nkigua mbita MC Mwitonga nkiripotera Meru TV. Na twite na mbere na nteto irato kubanganiritie na aria daktari Sara Kilemi Nte na okumere mata gitekia mujumbe ekoro kaunti ya Meru aitite na mbere gotambia wendo na nkena gitenerere ya mambura jadi gonko akiuna mugate amwe na ekoro ntigwa kana gikundi kia ekoro ntigwa na aria arutere uteithio bwa into irinjira yawe ya gotambia nkena kiri ekoro ba otabure mutugo kiambi agutariria Sara Kilemi ujikene mono jante no komeria matagite kia mabungu wa mwekuru aja kauntene ya Meru na kinyidite mobango jwa kuonania wendo na kurejana na thiunguke chiwe bunge ya South na North Menti gikinyantere ciego jina mbete South Menti gukurukira gikundi kiawe gite gya kithirikari gya TVT aria rombete mwingi kuonania wendo na kurejana na kagitane gakana baraba tena bio teatro ina bibingi na tutekiumba kuwa nontu tutina bibingi utio wetu kaa muntu kabwethagia obura kumba na inkwenda kwera Meru wenthe na rori bwethia buro kumba ni tagarari keneretu anene ne kuruntigwa barane boba murekiana ne mobango ntete na mbere ya kauntene ya Meru tona mtongia guswaka bantigwa kumarira bababu akwire na bamami tutie ntugo twana toyeta siwa toria na bantigwa toromagi ntukia mokwantigwa akini kwa wante mbe twina maita maireri yake ya guturiungira naga tukiria tanyo ndamami karimbani na thino gacurukara gake ringwetegia rethinga kunde mbegwe kamwere gacoka kainya na nkoigwaga nontu ati kuije kana ndio mwaje na kombera pora na kamutu gaku kuno thimenti agikinyantere cia majengo na muthalankari ke aweta kwera Meru ukera mtoto wa Meru kwe muntu rarate bya kuria ati witikia bati kwe antu bati kuona kya kuruma kwe muntu tone nyabya kurwaru kwe muntu tone anything ndenda kwira muntu wende arore iritanirie wone aumbe kya nawe kutuma muntu ungia wirua kenda inyawa celebrate Christmas yetete kwithireo inyawa wiritwe ni untu na bwatongere barombi kuthingata kajira kauna kumakira mwingi batongeretie Christmas itizaga inyingi atongeria beto twinabo batwe as Muslims tutona mtu guturikana chante ou aturikana narua batwe tukomuchokeria ngatho muno atongeria beku babaingi muno kwina ma women reps kwina ma MCA kwina ma governor kwina ba senator lakini gutoya wao aricognize ntigwa kana menya kurekuru batura gutuguta wa majengo anene bonde baratukethwa twina bo kana baratuthurite ibatutegaire ja batwe twi Islam area batwe tutenerigo tutena nguku tutena ng'ombe utekio twe tucionora turejaja nyoni ora nyoni irejaira nyo turejaira viongozi bionde twabaromba jana nde gitara thigongo inyabo bakira thigongo bagwete Christmas inya tuingwa baturikane te akiromba Meru kumuika na kumugwata mbaru kirekiroto kiawe nikenda kona kathariga kuringa metha na kubeteria into biao ukeye kuthura muntu nontu nwanturenu ukeye kuthura muntu nontu kwankanya ukeye kuthura muntu nontu kwakunura kana nontu kwina kwerekithia nigana ura muntu nontu nukumenya kwigwa bwithia botethia antu bangi na ikwire totethania na kwire na ni bangi baikwateithia muntu akeya ukotheria rota au woni ndarotere iwoni nkabo bwithia mantu ya yonde yatibwithite bwiri kumuria ni atabunge obwithia kenda tumenya nawe watu bwithia ya ukwenda tu mutongeria kathura wane antu kenda bonera bira batigumbo kinyila na baretera bira batigumbo kinyila so woni mbu wao ya kwethira mutongeria otina network kana connections utitethia antu benu so nontu inkumenya antu baba ingi bibethera baina bibathomethetiana ana bainyumba baina certificate baina degrees na batengui
Nikiripotera Meru TV kuma gĩcigo bunge kĩa North Imenti, Mbita Mutugi wa Kiambi. Ni riboti yo ikaethera ituike break yetu ya mbere gaita kuraya nonto nitucokerete na ndeto ingi kuma maturene nyumene tukaethera tukigonenkeria na rurugono rumwanya na ni rugono rwa Krismasi nontore uracioria kaumo ka mamburaja kariko ukaethera ugicokerwa ciuria bi akirimetha ya nteto. Igita rĩa kuria gutetheka nĩrĩrĩkĩtie gukinya arĩo kaigwatĩra bikibiki na kogori gaka nini gakothu Tiger Captain Motorcycle nitukwendia bikibiki ithongi cia Tiger Captain na twina mondero jo mweru jo muthongi Captain Max 150/30 itinyunya mauta kenu nkaira gwitia kibari na kunoja kwina ma nituraburetere bikibiki inge ithongi muthemba juria jwa stima koga chanji itinyunya mauta na nitugwatanirite na watu credit Sako baria ukumba kwithirwo kiria kogori kanini mantu jakabua kiria gikwendekana garanto mwe na ka deposit na kibande KRA pin Tiger Captain Motorcycle twendene ya mutindo kangangi o aja gaitia musigiti ringa namba eje nikendo karani na bautwe nikendo gatetheka ija ucionere into bikibiki niyo eu twina offer ne Tiger Captain Motorcycle endia babikibiki barabara nkuma kadhetu ni Kameru. Karibu Embu College, mahali vipaji vinageuka kuwa taaluma. Hapa tunakuandaa kuwa mtaalamu mwenye ujuzi unaotafutwa duniani leo. Kozi zetu ni pamoja na biashara na uhasibu, kupata msingi imara wa dunia ya fedha na biashara, uandishi, kujenga, kubuni na kuunda suluhisho za kifundi, ususi na urembo kwa ubunifu unaogusa maisha na kuongeza uelendi, upishi, kuleta ujuzi wa mapishi ya kitaalamu na ladha zinazovutia, usimamizi wa utalii, kukuandaa kwa fursa katika sekta ya utalii na huduma, sayansi ya kompyuta na tehema ambapo teknolojia ya kesho inaanza leo, elimu ya udhibiti wa uhalifu, kuchangia usalama na ustawi wa jamii, mhudumu wa afya, wahudumia wengine kwa uelendi na huruma, udereva kwa ujuzi salama na wa kuaminika barabarani. Chagua Embu College. Safari yako ya mafanikio inaanza na hatua moja. Jiunge nasi leo kwa kupiga simu 0721 152 709 ama ututembelee katika mitandao ya kijamii Facebook, Instagram na TikTok ni @Embu College. Embu College, skills to go places. Muturigitare mambura jathigunku tugikongwira guciarwo kwa Mwonokia Jesu Kristo nakio kiugo kiri nkuma nthiguru ngima kagiteneka ni Merry Christmas endere urathugania yigi kaumo kamambura ja nari kirikaniro kitheru na mokujororia jarite jariko iguru ya nkemera guciarwo ni mwari bikira nturene ya Daudi Bethlehem gwatanira na tu ugorobo tariki 24 ningi ugorobo tariki 25 ntuku yongwa ya gukungwira mambura ja guciarwa kwa Jesu Kristo tugukinyithie ithigithio ucionere mwanya tugutaririe rugono rwa Krismasi ni aja Meru TV naku tugagukunurira sharuruku yaigie rugono rwa Krismasi.
ni bwega muno ntubate na mbere kurumirira kirimetha ya nteto twambiririe na mantu yigie urimi amu urimi buri bwabata kiri mumiro miro iri imwe ya kaunti ira chithera ikiyulilia amujuri jogi kabo kiabia korea ndegoro ya Kenya inde akiaria wari MCA wa Mitongo Gachaura na tharikirite mubunge wa South Imenti Shadraka Mwiti nikira Gachaura kuga ni guteanirwa kwa mathina na gutatirwa kwa arimi ba mayani na marigo kuma gicigo mbunge ke South Imenti utabureje fwa gituma gutariria kwa antu ba mayani nonga Murungu abutethie buciumio na maromba ndikuona mujumbe wetu akiona kanywa gakwaria ketha na kurungama mucemanione akariganirwa ni ura Ruto etawa mwita Uruto kindiki na ikindiki riu akwariria Uruto kindiki Raila Odinga kindiki hakaungania marieto jarara igitu ya kiaru egoro ndewitikia no majani akerekania tauga majani yetu ria yakari na thina era tukuria na uria antu barite thina bai majani ne muntu inkuona aria araja muno na rwaria ruu na atumuthime na ruu tuone kethirwa akaandika kiratasi akithome mbungene ara bari kuma jumbika kundima bara batearagia mbunge bara bauga bura kwendete kwa ribu ariru ikarware kana ikarware ongi na ndenkoria twakuthurite wira karware arie nyako mujumbe ntego etantu kwimo erite ongi uga bubu atigwa nontu atigo menyo bugo etana gichunku nande antu bai bathomu lakini meanka ekurega na sore to say kinya babu ithero buije muntu akurukia meanka 70 uri araithite ari yake na makaire gwita kwambiria arambiritie mwana ko unte gwitikia my brother kethura ambiru igu ombo migwata mbaru nonga atumene na bwawe mbunge ra ntaigwa ntukwaritie ni ntu agaikia ta ketho tibwe ikia nyaba bare ye ugana kuthithia no ire kathuria ikitie ndendo bwira ntu betu kuma rira Dr. Sandra Kimweti ayukiria gite kyo mbunge wa South Imenti ngapu yotongeria bo mbunge ndene Meru yaramite ere akuo kirumta beptini etigene ongwete okujanirie ikinyaniria akwi kwa bugetera mbiru cia marigo aiketi atana utiro boigwaritie mbunge baibange mambuga ndagitari ria ng'ombe cia tombe kwa minandene na andiki thirikari no menyaira ndawa cia minanda uri ikauma iye coba 74 no mukuru kinya kiraito murunge na kona kiraito murunge na agira watiromba kura kahiri na kinya oni am 70 na ndagitari riu atombe ka ng'ombe ndari mwiji utekwana no mukuru kirinia na meanka kadhaa mbere na noke ano na pumsike itikenengero nthaka tutikire na rio ni igiria ria kuthiria murimo nyimba kana kansa kaunti ya Meru uria ndwa itite na mbere kumatua gikundi giti kia kithirikari ni baitithite na mbere mutaratara jwa gukiria nkoro ningi gutetheria bara baithirite banyilekite ni murimo jwa nyimba bari ajie ba murimo jwa nyimba ni rugono ro banganito ni mwandikito anteto MC Mwitonga Nabia Anko ne tuonere ne antuko murenya yokinya gikundi kimwe kia wendi bobwega ni kiumbite kwithirwa gikirikana ajie banyimba ndene ya giaki aria kiumbite kwithirwa gikibaikiria bia kuria na into bibinge biotumira igitene riri untu buria bukuchiritie baba ingi na kuonania nkoro injega ja uria tukwirwa rira Murungu ombere ukutharima kimbonya kitherwa i test Murungu ona atiri ndakwa ukomba extend kibara bangi na mpombe kwira antu betu tafadhali itumbe utethia taro nyakwe tethia ro nyakwe tethia tori tethia antu bara bangi beg community kwina ana batena aciari orphans
kwena ekoro batena akoro windows pau kubera kwa imurungu gitatia imurungu batethagia na tombo tetheria ntu jabau na bange barambuga nyabe in family yojuri lakini bate kumba guchiumba muntu ere ukira rukire mbuga na umete nyago treatment iwe cancer na kirike mweu na kemweu ne we very toxic ukadira muntu ere ankima na majani ukadira muntu kinyera nyamu ngao na mpempe mutherejo utena nyakarate utena nyage kwasi utena nyanyani itu igeru antu baba kiao no tute muntu endete kwajua data tu imantu jankoma kenda tumba bagwatanjara ni kenda bomba kwara ni kenda twindage community tumba kuto turi amwe twina wero na twikara bwega skajuju kuma rutererwa gasibi ne rutererwa mitungu nkuruki gansoki nkatho nuntu bwacha twithuranite thaa ici nandi nkiromba romba nuntu bwa changamoto ira tukurukira batu turi antu bakanse tukurukira thina nyingi kwi bara bakomba nya kwajo muntu akaremwa kuma nyomba nae na akaremwa nya gwiswira gya kuria na bangi bene nya mitaene za unani kara mutaene ndi na ndi na bajuju na gutwike na ningwatiru thini mweta izi ntomba gwita kibarwa ntina mtomba guntetheria na ndi thirikari no itutegere ikomba gututethia uria kumbika nuntu chama chini ici tugwita kugira mitu nyamwira na aria bwa Nairobi wajo gwatwike nya weta general guti treatment ukuona ikabindi wete Nairobi wethire otina mainya na ndi ikabindi umame nyomba umbirwe ku ukija kuona muntu gugutethia ugo na ndi no mbirirwe no akinyirie murimo stage egukua na ndi antena jange ne jaudaike kwithirwa nkiona na nkigua mbita MC Mutonga nkiripotera Ameru TV watwikire oni ndi kuringira antu banja na arathi munda abera resort ura ciumira oni kinya muntu guntega na metho indagire mukuru tukwiza nawe na mbuga kandi ira njukite na mbikirite kandi newe mbuga ndi gwita general ntuku ndatumikwa private practice kwa Dr. Mutuku indetire ndiraringira mukuru thimu atiginja ngugine arerwa na sokie message kenda mbita private gwita kuringwa mbisa na aregere Dr. Mukami aramwere nsegitari raja kuma gintu thaizire mwanka tha kumya kimwere nsa nyumene aroria thimu mbuga oni ndakarire sibitari ndira mama kawa miau ndirarira muno ndiraciuria na ndithithia atia daktari ura nombere gumpumiria arambira rucio ri gwatanjira wane murungu agatigwate menjira thaira ndanire woni ndajukire kanya ndireta ndiratonya nyomba na ndiracoka ndirainyiru murimo kuratwika ntiomba kumara o harakati neu mukuru mbuga na gweki mantu zara agitire bura najukirie kanya kuja kwethia nontu imbajirwa oni nyano amburage nyantu atinda gucumbura daktari na kuringairwa thimo akirwa na cokia message kenda ntirito agorona kaba nyamburage oni mpumio atige gucumbura gutinda kuringirwa thimo kona ndinda kurukirire mantu ja manene muno ndaringa thimo na gwetu nciari gwatwika na ndibarembera bo batiomba kuona utethio bwa guntethia protein arandari na kuindemero ikuria nyomba meri 5 nikinyire ya bindi na ndinyangeta kuromba nyomba kanisene mbitenga kare no kenda mbone tha kono utethio ngocokia ngatho nyake murungu no tunaku inyoga tiganirwa ne antu bande kuru murungu ati utigana area amen. Ntwire bwa Mumero ni bati kumenyerwa ini miario ya gikundi kia Amero baraba itithite na mbere mitaratara ya gukenera Ntwire bwa Mumero iromba reo kiri thikari mutumanto ithingia ni gwita na mbere gukiria shewa katetune ka Amero ningi kumenyera Ntwire bwa Mumero butikamile ni riboti ya mwanya ithurani mwandiki wetu wa Nteto Murithi Waba. Nande egitarera uchitana kuinare
ndwimbo iji gotunga kana wina ira cini bange oni ndwimbo nombine ira cini bange na nyaira oni ntungete ndwimbo inyinge kando minere kithumba imbinete awandende imbinete ndwimbo cia murungu na gicoiri yani imbinete almost inge ndwimbo yakana ende ntona wakati bwa kurita kambinete minere nyarege intunga ndwimbo cia rege intungete cia wandende intungete cia kicoiri kama hizo sa tayusi ya barosi mwando imbinete na imbina inyante na wandende na nkadari mwana nto mono nto ibagwira gwinire randikigoco na rera nkubainira na inyane no bagwira gwarera nkuina no mbete awandende ntukwe ngenge tante na wandende na ibambete kairia jonde no tibe yande na yewa myanya na ndikire wandende ri rombo twira party cia wandende utwire ja kongo kaka imbere aja geta wata kaka kaongo kake mbere a ndene wandende kara kethera kagwatirite waya na gutiuni waya wenda kwinika itio kenika nako wenda kuneneia na gwegoro ukaneneia geta wa karaka kasaga kukasa wandende nikenda ithira strong mau wajana jo ukuona ija kugemia wandende kenda ithira different ni arume okethira gwete kimuke byo ugite kwereka na wandende yakwa na inkweregere nyome gemia nkurukio mbetete nyante mekaira kiratasi no ntuinke naneo kwa wote ndao mitha wito mikwete wantu kono no titha wandende betanie kario na inkena ne omono no ndonendera ira twana twakwa aka kakange kuona kwete na kogeta watia kakange na kogeta wa karingi wandende ko karinga wandende ka na kwe kala kabatere kulinga kana omba kuna kadhanju na tio kambira kulinga are omba kuna karageta wa murangi joringa wandende mono na jonge joetagwa mokendo na jonge ntekorika nora jo gwetwa joringa imbije mithembe thatu ire ringa amware ndio mware jo ujunte korika na mware okay kando na mware jo kugwana na kagwe na mware jo ngwete na ndio kumbe mware basi alafu nande wetwere nya wandende ne ala ya ne ata ala ya umearithia tuigwe kibuke alia nio wandende ne aragia na no mearithie eta gwegetika wandende muga mono ore omwega ina ore we urangeti okethithia atia kina ndwembo cia tirande chano ndio yaragia nande we mami wana nde mami wana batano onjinda nari mi buru ya kebobwe we sawa na baba ku batano ne ba sawa kurunge wona yake na talent we ku ya wandende nkwana kamboyo kara kandithagia wandende katinda kwina ne bwega na ikaina kabisa kono kwa yaga kajukite talent we teorera nthi buru na inya iria ntungite ningwa ndengia ndojo kiaje ro tunga tigaro antu okay
Riboti yau ikethira itumilikili ara tuguthanite kuma kiri metha ya ntito tukimurika ndena odena matureni indi kithingatite ni kibindi kia mwanya ni rugono rwa Krismasi urakarande orira tukuga Merry Christmas tukwendanira mambura ja thigonko injega ya guciarwo kumuhonokia Jesu Kristo kirikaniro kitheru mukujororia jariti atia ikonie guciarwo konkemera nturene ya Daudi Bethlehem onare kaumo kamambura ja nani atia kirikaniro kiaritie ikonie mambura ya birthday ya Jesu Kristo karande utegere nyuma ya ndeka inkai ukethira ukiamukira gicunce kia mbere kia rugono rwa mwanya niyo rugono rwa Krismasi kwendera utegeri bubwega.